uyu munsi tugiye kuganira ku buzima bw'iyobokamana bw'uwahoze ari perezida w'igihugu cya Tanzania Dr Joseph Pombe Magufuli. Tariki ya 17 z'ukwezi kwa gatatu umwaka n'ibihumbi 2021 nibwo kuri televiziyo y'igihugu cya Tanzania wari vice president Madame Hassan yabitse urupfu rwa nyakwigendera perezida w'igihugu cya Tanzania Dr Joseph Pombe Magufuli, maze Afurika by'umwihariko igihugu cya Tanzania gihita gicikamo igikuba bitewe n'uburyo bamwe mu baturage bakundaga kugaragaza amarangamutima yabo bavuga ko bakunda uyu mugabo bitewe n'uburyo yisanishaga nabo cyane. Perezida Dr Joseph Pombe Magufuli uretse kuba yakundaga kugaragara mu ruhame ari kumwe n'abaturage ku bijyanye n'imyemerere ye ndetse n'imyizerere ye, ni umwe mu baperezida bagiye bakunda kugaragaza aho bahagaze mu bijyanye n'iyobokamana, aho yakunze kugenda agaragara mu bikorwa bitandukanye by'iyobokamana yaba mu materaniro cyangwa se misa mu madini atandukanye. Mu mbwirwaruhame ze uyu mugabo yakunze kumvikana agaragaza ko Imana ari iri hejuru ya byose. Ibi kandi byanagiye bigaragara aho iki cyorezo cya coronavirus cyari kimaze kugenda cyototera ibihugu bitandukanye, akomeza avuga ko Imana ifite imbaraga zo kukirinda Abanyatanzania. Na kwa niaba yenu ndugu zangu wa Tanzania, tuendelee kumshukuru Mungu kwa miujiza na matendo makubwa aliyoyafanya kwa Watanzania. Sisi wa Tanzania, inshuti zanjye Abanyatanzania, dukomeze dushima Imana kubw'imirimo ndetse n'ibitangaza ikomeje kudukorera nk'Abanyatanzania. Abanyatanzania turi abahamya b'urukundo ruhebuje Imana yatugiriye, ikaba yaratunyujije ikanaturinda muri ubu butayi bwa corona. Imana yaradufashije cyane. Ndagira ngo mbasabe inshuti zanjye Abanyatanzania mwese dukomeze gusenga Imana kugira ngo ikomeze. Wahoze ari perezida w'igihugu cya Tanzania kuri ubu yitabye Imana. Reka tuvuge tuti Imana imwakire mu bayo kandi ikomeze imitima y'Abanyatanzania.
Tanzania.